laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ala man tamassaka bi sunnatihi واستنار بنوره واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، نواصل دورتنا في هذه الرسالة التي بين أيدينا، التي قد سمعتم عنوانها، ألا وهو أي العنوان: تنبيه الأخيار على مفاسد السفر إلى بلاد الكفار. فهذه المرحلة الثالثة يذكر فيها المؤلف أدلة تحريم السفر إلى بلاد الكفر للسياحة. قال المؤلف حفظه الله: أدلة تحريم السفر إلى بلاد الكفر للسياحة. وقد استدل العلماء القائلون بتحريم السفر إلى بلاد الكفر للسياحة بأدلة منها. أولاً، قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال المؤلف معلقا على هذه الآية الكريمة: فإذا كان من مات في بلاد المشركين ولم يغادرها مع استطاعته لذلك، جزاؤه أنه في نار جهنم وساءت مصيرا، رغم أن هذا البلد بلده وداره في الأصل. فكيف بمن يسافر إلى بلاد المشركين برغبة منه؟ لا شك أنه أولى بهذا الوعيد ممن ذكروا في الآية. كم بمؤلف بماك حفظه الله: أدلة تحريم السفر إلى بلاد الكفر للسياحة. بماكي دليلاجي دين دو وني تندي نايدي دين ادو حرم غونغول setagol faade e ɗeɗo leyɗe keferu woni leyɗe ɗe tawata ko leyɗe heferaɓe ɓen, lissiyahati, fi yawgol jinda e ɗaɓɓitugol piiji e ndarugol piiji ko ɓe wiyata kon tuuri siyaga. wa nudifu ila hada kulla sababin من أسباب السفر إلى بلاد الكفر إذا لم يكن سببا مقبولا شرعا. إن انتك إذن كلا سبو متواتك سبو إمنو ونقدن كجلدون وستو ويها إليه فراببين ستوي كانك سبو وانا أسبو متواتك جبيني دو شرعا. wannan awnaki neɗɗo on ndaara kañum unwan oɗo fasl unwan mo cheikh on janti fi muɗum ɗo baaɓe maaki li siyaha
o inna awa ko ɓe faandi ko harmi yawgol ton ko fii waɗugol tuuri siyagal ngal tun. Amma ko wona ɗum noon e sababuji luttuɗi ɗin no waawi dagaade la. Si tawi hawri en ardini haqqille meɗen ɗen moƴƴa, en deeƴini fondoji meɗen ɗin moƴƴa e nder yewtereji maɓɓe ɗin, gila ɗo kaɓe woni soggude dalilaji ɗin ɗo haa kaɓe sogganoyta en ɗon fatuwaji karmokoɓe ɓen, en faamay wonde yewgol ngol ka leyɗe heeferaɓe ɓen no mari sababuji ɗi tawata ko sababuji ɗi sharia on tabintinta. Si tawi sababe imminayɗe neɗɗo o yawgol ton jiyaka e ɗin ɗon sababuji yawgol makko ngol dagota. Ko wana noon e hoore ɗum no mari shartiji kadi ɗi tawata ko shartiji wallinaɗi. Si tawi kanko neɗɗo on o timminali ɗin ɗon shartiji, daganta ko mo yawgol kaleyɗe heeferaɓe ɓe. kamɓe ceerno on ɓe maaki wa qad istadalla al-ulama'u al-qa'iluna, gomɗi dallinori ɓen karamokoɓe maakoɓe bi tahrimi safari, harmugol setagol ngol ila biladil kuffari, faade ka leyɗe heeferaɓe ɓen walla ila biladil kufri, faade ka leyɗe keeferaɓu lissiyahati fi jindoygol ton waɗugol tuuri siyagal. wiyen e ko wona ɗum ɗon e sababuji ɗi tawata ɗi jaɓinaki ka sharia bi adillatin ɓe dallinori dalilaji ɗi tawata min hano jiya e majji ko ko woni e arde ɗo. ɓe gandi hada din ay dinul islami dinu dalilin wa burhan. Dina islamu kan ko dina dalilaji. Si tawi neɗɗo o wiyayno harmi, la budda an ya'tiya biddalil. Si o wiyayno dagi, la budda an ya'tiya biddalil. Si tawi o wiyayno waɗɗi, la budda an ya'tiya biddalil. Si o wiyay ko sunna kadi, ma si o wiyayno anya, la budda an ya'tiya biddalil. Sabu joom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi'i qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min almushrikin. Allahu tabaraka wa ta'ala wi qul ma kam ɓeeɗo ɓe nelada e muɗum wayo Muhammad alayhi salatu wassalam, hadihi sabili, ngolɗo laawol ko ngolɗo woni laawol an ngol mi woni e muɗum, ngol mi woni yaade e muɗum, ngol mi woni noddude e muɗum ngol. ɗum ɗon ad'u ila Allah, miɗo nodda faade ka Allahu tabaraka wa ta'ala min ala basiratin. Imam Ibn Kathir ɓe maaki ay ala ilmin wa burhan, e hoore gandal kañumma e dalil. ana wa man ittaba'ani, min e kala jokkuɗolam. ko ɗum waɗi da'watu ahli sunnati wal jama'a da'watun mabniyatun ala al adilla as-sahiha. noddandu ahli sunna ndun ko noddandu ndu tawata ko mahindu e hoore dalilaji ɗi tawata ko selluɗi kin. amma ad-da'wat allati tukhalifu da'wata ahli sunnati wal jama'a fahiya da'watun mabniyatun ala al-ara'i la ala al-adilla. da'waji ɗi tawata ko noddanduji lundiɗi noddandu ahli sunnati wal jama'a ndun ɗum ko da'waji ɗi tawata ko mahiɗi e hoore pehe ɗi mahaki e hoore dalil. e gandi noon si innama al adilla dalilaji ɗin inda ahli sunnati wal jama'a
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح قديدو ناي وني مصادر الأدلة عند أهل السنة والجماعة. إندرديدو ناي في إنما أصول الأدلة قديدي الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا يقوم إلا على الكتاب والسنة، والقياس الصحيح كذلك لا يقوم إلا على الكتاب والسنة. نرديد دليلاجي بمعنى مصادر الأدلة ولرد دليلاجي دين نايدي جانتي دنو دأي مجيئن كوديدي كو دفتري الله ننجي سنة نلانو صلى الله عليه وآله وسلم. في جومي من تبارك وتعالى كسنغو دفتر مكو كانكو الله عز وجل وويئن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وويئن دير القرآن ريكو فونا ينفاد إلا والنغل تواتكو برنغل فيودنغل. كسنغو سنة نلانو عليه الصلاة والسلام كانكو جومي من ووي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبنان ما تود دير القرآن رند فونا يلاونغل نلانو عليه الصلاة والسلام بفونا يلاونغل جومي من تبارك وتعالى ووي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، الذي أنزل علينا من ربنا هو الكتاب والسنة. القرآن وحي والسنة وحي، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وكما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أعطيت القرآن ومثله معه. إذن كم بكرنون بفؤدراني القرآن أدلة الكتاب دليل جدي تواتك أردنين كدفتر الله سبحانه وتعالى. فماكي أولا أرانون قول الله تعالى كقول الله تعالى وويدون إن الذين توفاهم الملائكة بيرو يمبي بتوتهني بملائكة ببن أي ملائكة ببن أري جبيروه جمأبد النتيك الله عز وجل توينون كم بدون ظالمي أنفسهم توي ko be yimbe be tawata ko be toñu be dido wonkiji mabbe dinge hore mudum ko toñudi toñiti halu malaika be makani be kabe arno don jabugol ruhuji mabbe din jabugol wonkiji mabbe din be makani be fima kuntum onon ko e hondu woni ko laatino don ko e hondu woni ko wonno don ha on jabali eggude e dedo leyde be do yimbe heferabe yawon tawton yimbe julbe ben hisinon diina modon ka ko hondu woni ko wonno don e mudum haron ko don wadde dum do odo fima kuntum Sheikh Bazmul be maki hafizahullah wonde ma sa'alatuhumul malaikatu an dinihim malaika be landaki be fi diina mabbe kam kambe malaikaɓe ɓen ko ɓe lambiɓe ko ani alladhi mana'ahum wa akharahum ani alhijra ko honɗum woni ko haɗi ɓe tongi ɓe haa ɓe ronki ferde ɓe iwa e leyɗe heferaɓe ka tawi ɗon ɓe wawata feññinde diina maɓɓe kam ɓe rewira allahu no haniri non ɓe immoɓe yaha ka leyɗe julɓe ɓen ɓe wawa rewde mo kanko subhanahu wa ta'ala kama umiru
malaika ɓe mbalandike ɓe ɗum qalu ɓe jaabi ɓe wi kunna min laatinoke e nde saare makka ɗo mustad'afina ko men lo'inaɓe fil ardi e leydi kañum saare nden ɓe addiri ɗum ɗo nganto maɓɓe ngon ɓe addiri ɗum ɗo illa maɓɓe haɗuɗo ɓe firgol ɗum wonde kamɓe kanu mustad'afin ko ɓe loyinanoɓe ka saare ɗo ko ɓe loyinanoɓe ka leydi ɗo ɓe wawatano fontade ɓe wawatano waɗirde diina maɓɓe kanno ɓe faalirano qalu malaikaɓe ɓe jaabiɓe ay raddan ala hadha al-uzr ka ruttugol ngon ganto ngo ɓe ngantini ɗon ɓe holla ɓe wonde fal uzru uzrun batil ganto ngon ko ganto mere wo gayru maqbulin inda Allah wana ganto jabinigo ka Allah kamɓe malaikaɓe ɓe jaabiɓe ɓe maaki alam takul ene laataki ardullahi wasi'a leydi Allahu ɗin ko yaajundi fatuhajiru fiha sakko feron e maye leydi Allahu tabaraka wa ta'ala ndindi laataki hindi yaaji e kanko Allahu azza wa jalla o tagali leyɗe ɗuɗuɗe o tagali caye ɗuɗuɗe o waɗali nokkeli ɗuɗuɗi si diina gasata makka ɗo no gasa nokku goo si gasata on nokku ɗon kadi no gasoya nokku goo alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha jommenen tabaraka wa ta'ala o wi fa ulaika ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ittasafu bi hadihi sifati ma'wahum jahannamu o wi ñiɓirde maɓɓe nden ko yiite jahannam wasa'at masira kanko tabaraka wa ta'ala o wi wonde ngen ɗo yiite nge boni ruttorde andi sabab nuzul oɗo aya imamu al-Baghawi rahimahullahu ɓe jantanike en ka tafsiru maɓɓe ko honɗum woni sabu tippagol oɗo aya ɗum woni yimɓe ɓe tawata ko jaɓunoɓe ɓe naati e diina islam kam kono ɓe jooɗi makka sabu aynugol ɓe ngureji maɓɓe e sabu aynugol jawle maɓɓe e sabu aynugol tumbe maɓɓe e nokkeli maɓɓe ɓe sali yaade ɓe fera ɓe tawtoya nelaɗo alayhi salatu wassalamu madina wondude e julɓe ɓe ɓanon ɓe lutti makka non tawi ɓe suuɗi gomɗinal maɓɓe ngal ɓeeɗo heferaɓe andali wonde ko ɓe julɓe yahoy noon ha gaswa badri on memmini heferaɓe ɓe mbaɓe fokkiti yaltugol ɓe yaha ka hare badri kamɓe hiɓe andi ɓen ɗon ko kamɓe wonni on sati ɓe ɗetti ɓe yaadi e maɓɓe ka hare ɓe haɓi ɗon ha woɓɓe e maɓɓe wara e hare nden on sati bafureji maɓɓe ɗi yi'ama sahabaɓe go ɓe maaki wonde ɓeeɗo ko siɓɓe meɗen kaariɓe ni e kaariɓe ni e kaariɓe ni e kaariɓe ni on sati Allahu tabaraka wa ta'ala tippini oɗo aya ka ɓangingol ko honɗum woni alhaali ɓen ɗo kanko tabaraka wa ta'ala o ɓangini alhaali maɓɓe on on waɗi si tawi yimɓe ɓe tawata ko almuslimun alladhina yuqimuna wa yankuthuna fi biladi alkuffari la yuhajiruna ila biladi wa diyari alislami hum ala aqsam karamo koɓɓe ɓe maaki wona cheikh basmoul hafidahu llahu ɓe maaki julɓe ɓe tawata ko ñiiɓayɓe ɓen ka leyɗe heferaɓe ɓen ɓe wona ka leyɗe heferaɓe ɓen ɗon ɓe ñiiɓa non tawa ɓe jaɓali ferde ɓe yaha ka leyɗe julɓe ɓen ɓe maaki ɓen hiɓe e hoore alhaaliji sertuɗi hiɓe fecci pecce ɗiɗi mawɗe القسم الأول هو الذين يستطيعون أن يهاجروا إلى ديار الإسلام والقسم الثاني هو الذين لا يستطيعون أن يهاجروا إلى ديار الإسلام
feccere aranere nden ko ɓen ɓe tawata hiɓe waawi iwde ka leyɗe heeferaɓɓen ka ɓe woni ɗon ɓe yaha ka leyɗe julɓe ɓe feccere ɗin mene nden ko yimɓe ɓe tata ko ɓe loyinaaɓe mustadafuna fil ard tawa la yastati'una hiila ɓe heɓata feere eggugol ɗon ɓe yaha ka leyɗe julɓe ɓen few Allah azza wa jalla no renti ɗum ɗon mo anndi ɗum ɗon e maɓɓe ko ɓen ɗo woni feccere ɗin mere nde jon non ɓe maaki wonde alhaali nden feccere aranere ɗum ɓen ɓe tawata yastati'una an yuhajiru ila diyari l'islami walam yuhajiru wa ma'a dhalika kullihi la yastati'una an yuzhiru sha'aira dinihim ɓe ala wawude ɓantude alamandeji dina maɓɓe kam wala ya'buduna allaha azza wa jalla kama umiru ɓe ala no rewirde mo kanko subhanahu wa ta'ala wano ɓe yamirirano ɓe maki wonde ɓen ɗon hiɓe fecci pecce feccere aranere nden e maɓɓe ko alladina asarru wa makathu wa aqamu bayna zahranayi almushrikina wa bayna zahranayi alkuffar hatta irtaddu wa taraku dinahum wa raja'u ila alshirki aw ila alkufri fa haula'i idha matu ala ma hum alayhi fahum min ahli nnari khaliduna mukhalladuna fiha ɓe maki ɓen non feccere aranere nden ɗa aranonge fecce ɗen ɗon kani ko ɓen ɓe tawata ko yimɓe ɓe wawi few ferde ɓe yaha ɓe jamali ferde ɓe woni ɗo heferaɓɓen ɓittinaniɓe haa ɓe tertike islamu on bilkulliya ɓe yiltitike ɓe tawti heferaɓɓen ka keferankaku walla ka shirk ma hay si tawi ɓe innali ɓe tawtiɓe kono ɓe faggitike toon piiji yaltinayɗi ɓe ka islam sheikon ɓe maki haula'i la udra lahum inda allah ɓe alanganto ka allah subhanahu wa ta'ala madama ɓe waɗɗitike goɗɗum e ko yaltinta ka islam ɓe yalti ka islam si ɓe mayiri ni ko yite jahannama ɓe luttoyta ɓe maki alqismu thani feccere ɗimmere nden e nden feccere aranere ɗon ko yimɓe ɓe tawata kamɓe lam yartaddu ay ma'na ma taraku al-islam wa raja'u ila al-kufri walakinnahum baqu wa makathu bayna zahranay al-kuffari wa ma'a dhalika la ya'buduna allaha kama umiru wa matu ala halatihim hadhihi ɓe maki feccere ɗimmere nden ko yimɓe ɓe tawata ɓen ɗon ɓe ferali ɓe yiɗi ɓe woni ɗon kono ɓe yaltali bi ma'ana ka islam ɓe feññinali yaltugol maɓɓe ka islam ɓe tawta heferaɓɓe kono ɓe wawali rewde allah azza wa jalla no hani rewirde noon hiɓɓe mari ɗoytareji ɗuɗuɗi sifa juulugol julde jamaɓe waɗali wona sifa juulugol julde juma ɓe alano wadde siko waɗay ɓe hijabu ɓe alano wadde ɗum siko worɓe bana moɗum piiji ɗi tawata ɗin ko sha'airul islami ɓe alano rewirde allah azza wa jalla wano ɓe yamirama jon noon ɓe woni ɗon hatta matu ɓe maayi e hoore on ɗon alhaali kamɓe cheikh basmoul ɓe maaki wondema ɗon wona cheikh mouhammad ibni abdulwahab kamɓe ɓe yaari wonde haula'i kuffar ɓe maaki ɓen ɗon e hoore maɓɓe ko yimɓe heferaɓe non ɓe maaki ko waɗi noon ko sifa ɓen ɗon tigi woni ko oɗo aya ari fi muɗum tawdi jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ma'wahum jahannamu wa sa'at masiran kamɓe cheikh basmoul ɓe maaki wonde kamɓe e ra'yu maɓɓe mo ɓe yaari e gonɗon sengo ko wonde ɓen ɗon laysuubi kuffar wona ɓe yimɓe heferaɓe lakin allaha tabaraka wa ta'ala tawa'ada alayhim biwa'idin shadidin allahu tabaraka wa ta'ala o kambaniɓe kamba molanano sabu o kambaniɓe wonde o naadoyayɓe yiite jahannam kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi nen ɗon nokkure nde boni werde wonande oɗo jiyaɗo makko amma
feccere ɗin merende mbeɗoɓe tawata la yastati'una alhijra ɓe wawata heɓude feere no ɓe waɗira hijra maɓɓe on ɓe woni on ɗon alhaali ɓe lutti e yeru diina ka ɓe jogiti e muɗum kan ɓe ɓittike ɗon haa ɓe maayi kono ɓe accitaali islamu on kamɓe cheikh on ɓe maaki wonde ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tawata allahu tabaraka wa taala no yaafiɓe ko min jom menen tabaraka wa taala janti fi muɗum illa almustada'afina min arrijali wannisa walwildan ɓeɗo ɓe tawata la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabilan fa ulaika asa allahu an ya'fuwa anhum ɓeɗo ɓe ala mushkila hay e hunde madama ɓe ala feere yawgo la yukallifu llahu nafsan illa wusaha idan ala kulli halin ɗeɗa geɓe tati arane ɗin ɗen ɗon geɓe hum ala khatar ɗiɓe e ko hulɓini ko mawni haray goto kala e meɗen koye wattuyili moƴƴa e sifa ɗin ɗon piiji kamɓe shafon ɓe maki fa ida kana man mata fi biladi lmushrikin si tawi laatike oɗo mo tawata ko neɗɗo mo andanda hoore ma o maayi e leyɗe ɓeɗo yimɓe shirkayɓe walam yugadirha o iwali e ɗen ɗon leyɗe ma istita'atihi lidalik wondude e taaqa makko e wongol makko himo taaɗana iwgol ton si tawi laatike jaza'uhu joddi oɗo ndin annahu fi naari jahannam wonde ko yahowo ka yiite jahannama wa sa'at masiran nge boni ruttorde rugma anna hadha albalada baladuhu fi kalale ndin ɗon leydi ko leydi makko ndin tigi non ko ɗon o jibina ko ɗon mawɓe makko ɓen anda kanko tigi ko ɗon o anda si o luttiɗon o maayiɗon sabu tawde ɗon ko leydi shirku leydi keferankaku himo mari feere ferugol o waɗali ɗum o maayiɗon kanko neɗɗon tawi joddi makko nin kanko neɗɗon ko naaru jahannam wa sa'at masira golle pellet ko leydi makko nin ɗon wa daruhu fil asli ko ɗon woni galle makko ɗen e saare makko nden kan asli ɓe maki fa kayfa biman yusafiru ila biladi lmushrikin ko honno woniri fiyake on mo tawata kanko daruhu fil asli ko daru islami wa baladuhu fil asli ko baladu islami o acca no yatruku hada albalada wa yatruku hadihi ddar yantaqil min tilka addari ila dari alkufri wa yamkusu baynahum hatta yamuta ɓe maki fa kayfa biman yusafiru ila biladi almushrikina biragbatin minhu tawale kadi ko naɓi moɗon ko rerɗangol kañum leyɗe heferaɓe ɓe ɓe maki la shakka sikki ala annahu awla bi hada alwa'id wonde oɗo neɗɗo ko kanko ɓuri handude e o kambamo allahu tabaraka wa taala kambani ɓeɗo kamɓe ɓe tawata ko mimman dhukiru fil aya jantaɓe ɓen ka aya bimana kambamo ɓeɗo waɗana o kamɓe kaka leydi maɓɓe o maɓɓe ɓen ko ɗon woni ko ɗon ɓe jibina ko ɗon ɓe jani kono ɓadama ɓe tabitiɗo hiɓe mari feere eggugol ɗon ɓe yaha e leyɗe janane ɗen ɓe rewoya allahu ɓe jaɓali wadde ɗum ɓe lutti e ndin ɗon leydi ɓe yeebi dina maɓɓe kan ɗon si ɓen ɗon heeɓi wa oɗo kamba ko wonno yirɗa fiyake neɗɗo mo tata leydi makko asliri ndin mo wawi rewde joomi makko ɗon no newori kono sabu giggol aduna e faale aduna e ɓurnugol aduna e dow lahara o egga e ndin leydi ɗon o yaha ka leyɗe heferaɓɓe wona toon o yeeba dina makko ka ko oɗo ɓuri handude e oɗo kamba ina ɗum yewgol e leydi heferaɓe yaha e leydi julɓe wallahi na an woni ko atti wadde ɗum ɓurɓe ma moƴƴide ɓe waɗino ɗum ɓe maki faniyan ɗimmum ɗum qawlullahi ta'ala walan tarda anka alyahudu wala nnasara hatta tattabi'a millatahum qul inna huda allahi huwa alhuda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بما كدليل دمو أنك دفتر الله تبارك وتعالى وأولو آية الجلد الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك
welataake ma weltantaako ma few annelaano alayhi salatu wassalam e an oɗo neɗɗo julɗo alyahudu ɓeeɗon alyahudankoɓe wala nasara wanaale kadi ɓeeɗon annasarankoɓe hatta tattabia millatahum haa jokka laawol maɓɓe ngol few ko tuma naatuɗa e laawol maɓɓe ngol tawtuɗaɓe e diina maɓɓe ka won ko on saati ɓe weletema ko on saati ɓe weltantoma ko on saati ɓe weldidata e ma allahu o wi qul ma kamɓe si ɓe ɗaɓɓirima wonde ya tawtuɓe e diinaji maɓɓe ɗin inna huda llahi huwa alhuda peewal allah bal allahu neliri ngal muhammad alayhi salatu wassalam huwa alhuda ko ngal ɗo woni peewal ngal wona konko wonɗon e hoore muɗum ono jom meɗen tabaraka wa taala ɓawo ɗum o kambi o wi wala in mi wondi dey pellet si tawi ittaba'ta a jokki ahwa'ahum beleɗe maɓɓe ɗen kamɓe ahlal kitab alyahud wannasara ba'da alladi ja'aka min alilm ɓaawo ko armaɗo immorde e gandal iwrungal ka joomi maɗa ko holluma wonde ko ɓe jokki konko meere ko holluma wonde ko ɓe ayɓe maɗa ko holluma wonde ɓe yamirtama sina ko naɓatama yiite jahannam ko holluma wonde yela maɓɓe on e himme maɓɓe on fuu ko ittugol ma islamu on nattama e keferankaku mum haray andu malaka alanama min allahi ka allah min waliyin giɗo hay e goto mono jeejanoyamamo yawma alqiyamati yo accane wala nasirin wona ballo hay e goto mono dartanoyama lette ɗe o hibboyta ɗen e hoorema no ko kamba joomi meɗen tabaraka wa taala kanko allahu azza wa jalla sen taskike ɗo wi walan tarda anka e gandi oɗo lan asli makko on ko harfu nasbin wa nafiyin nafiyu makko on asli muɗum on ko abadi ko watta few jom menen tabaraka wa taala o wi ko etiɗa hu ko etiɗa ko etiɗa hu ko etiɗa ko yanganiɗa yahudu e nasara wo ko yanganiɗaɓe ko fofaniɗaɓe wo ko fofaniɗaɓe fodde a accitali dina ma islamu kan tawtuɗaɓe e keferankaku ngu ɓe woni e muɗum ngun ɓe weltantako ma few haysi ɓe feññinanima welaye haysi ɓe feññinanima weltare ka geece maɓɓe ɓe weltantako ma ka ɓerɗe maɓɓe ɗum ɗo ko allah azza wa jalla yewti wa man asdaqu min allahi qilan wa man asdaqu min allahi hadithan allahu azza wa jalla ko kanko humpiti en ɗum o wi tanke a accitali dina maɗa kan tawtaɓe ɗum kadi ndaari o wi hatta tattabia millatahu ko ɗum cheikh al islam ibn taymiyata ɓe maki rahimahullah se ndaari e hayaw e yi'e ko hawni jom menen tabaraka wa taala ka humpitugol ma wonde ko sanga homboɓe weletema o wi ko ha jokka laawol maɓɓe ngol ma'ana muɗum ha naata e maggol few accita islamu maɗa on naata few sa ɗoftike ɓe sengo tawiɗa luttiri e dina maɗa kam ay joni wela e on taɓitata ko hatta tattabia millatahum ay hatta takuna min ashabi millatihim ha jeeɗa e yimɓe laawol maɓɓe ngol amma ka kamba makko kanko allahu fewɗo o kambi fiiɗoftagol ɓe ɗon o wiyaali si tawi hawri a jokki laawol maɓɓe ngol a naati kanko o woɗɗinaali haa to ko wi ko wala in ittaba'ta ahwa'ahum ko si tawi a jokki mbeleɗe maɓɓe ɗen hay si a naatoyaali e diina maɓɓe ga kono ɓe trasanima laawol a jokkingol ɓe yamirima yamirore ko nde fandi wo a ɗoftike ɗe kanko allahu o wi malaka min allahi min waliyin wala nasir tasko ɗe moƴƴaayo si ɓe weltantoma ko ɓe jaɓa diina maɓɓe kam fuu naata tun few yalta ka israel joomi men noon ka kambal ngol ma kanko wona ɓaali haa naatoyato ko si tawi tun hawri a ɗoftike ɓe darike ɓe hollima ɗatal a naati e maggal kamba on kanko ko ɗon o addimo taw fadla noon si a naatoya tawtoyiɓe to nono hulɓini moƴƴa o waɗi ko ko wiɗo tu walan tarba welataake ma yahudu e nasara ɗo ko dalilun ala annahum fi l asli ahlu adawatin wa bugdin lilmuslimin ka ɗo ko dalil tindino wonde ko asli yahudu e nasara ko ɓe yimɓe añuɓe ɓe yiɗa en few
ase o wi ɓe weltantako ma holli jaka heɓe waɗi honɗo heɓe añuma heɓe konnima ɗon noon ko fofondirton to wo ko fofondirɗon ton ta sikku hiɓe yiɗuma yo menen tabaraka wa taala o manginani e ngaygo maɓɓe ngo ya ayuha alladina amanu la tattahidu bitanatan min dunikum la yalunakum khabalan wadduma anittum qad badat albagdau min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum alayati in kuntum ta'qilun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bilkitabi kulli fa idha laqukum qalu amanna وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الله تبارك وتعالى تسكت مؤيك ونيوم ويا أيها الذين كونوا يبون لا تتخذوا بطانة من دونكم كستي ووتا on ettu kefeero takko moɗon waɗon mo diisondirteeɗo waɗon mo halfinteeɗo gundoji moɗon ɗi conseillejo kefeero Allah no haɗi ɗum julɗo kefeero addamo takko ma an ko a julɗo daroɗa wowlanamo gundoji maɗa ɗi ɗaɓɓiramo ko disortoɗamo e fiyakuji maɗa ɗi kanko jom menen tabaraka wa taala aslan himo waɗi en ɗum ka asli o wi ɓeɗo la yalunakum khabala ko yimɓe ni ɓe tawata ɓe raɓɓinɗinantako e liɓugol on e bone kañum may tana yeru wo ko ɓe heɓi feere muɗum so yii ɓe waɗali hande ɓe ronku kono ɓe raɓɓinɗintako e ukkugol on onon julɓe ɓen e tana o wi ko waɗi noon waddu ma anittum kamɓe ko ɓe yeli ko nde tampoton tun ko yo luttu e tampere allahu wi qad badat albagdau min afwahihim si tawi ko ngaygu tun ɗum fi ñiyeɗen ɗe ɓeɗoɗe pellatiɗen nande ko ɓe woni wolde kon ka médiaji si tawi kaka windeteɓe windu siko ko wowleteɓe wowlude siko ko yiyete kadi ɓe hollude en ka téléji ngaygu ko ɓe jogani julɓe ɓe allahu wi noon koko nanɗon ɗo ka ɗenɗe maɓɓe fof o wi ɗum ɗo ɓuri fanɗude wama tukhfi suduruhum akbar ko ɓe marani on kon ka ɓerɗe maɓɓe tawi ɓe ronku feere muɗum yaltingol ko ɗum ɗon ɓuri mawnude ndare jomi mi wi qad bayyana lakum al ayati in kuntum ta'qilun si tawi en gollira haqqille ɗe min waɗani on nde menen min ɓanginani on nde ayeje ɗe wonde ɓe na yiɓɓe monni o hattalɗo o wi ha antum ulai tuhibbuna onon julɓe wonɓe ɗaɓɓude welaye e giggol e ɓeeɗo yimɓe heeferaɓe yaha yiɗa ɓeeɗo allahu wi wala yuhibbunakum kamɓe ɓe ala o yidde dey yon noon wa tu'minuna bilkitabi kulli onon hiɗon gomɗini defte ko tippini ko fof ko ɗum ɗo wi'uɗo ko ɗum ɗo wiɗon hiɗon yaade e hoore moɗon allahu wi fa ida laqukum si ɓe yi'i on ɓe hawri e moɗon qalu amanna ɓe inna e menen meɗen jaɓi diina mon kanko diina menen kadi jaɓe diina men kanko diina kono wa ida halaw si tawi hawriɓe huccitiɓe weddoyke kamɓe tun ɓe fennay ko ɓe jaɓi diina moɗon kan abdu alaykum al'anamila min alghayr allahu wi hakke ko ɓe tikkani on kon ɓe ŋatay kolli maɓɓe ɗin sabu ko ɓe monanni on kon si joni min ɓanginira ni in ni ko ni woni alhaali ɓeɗo o hollile kadi si ɓe yiway on alhaali ɗon ɓe ara yiɗugol en ko si en jokki diina maɓɓe kam few tanke en jokkali ka few en heɓata giggol maɓɓe ɗum ɗo ko ɓanginande nde kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en o laɓɓinani en kadi pos ha o wi ya ayyuha alladina amanu la tattakhidu alyahuda wannasara awliyaa ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wallahi no hawni بما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتألف اليهود والنصارى والذي يحب أن يتألفهم يحب أن يرضوا عنه فبين الله عز وجل أن هؤلاء اليهود والنصارى قوم ذو عناد لا يمكن أن يرضوا عنك مهما تألفتهم ومهما ركنت إليهم بالتألف لا بالمودة فإنهم لن يرضوا عنك حتى تتبع ملتهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه ثم بعد ذلك كان يأمر بمخالفتهم شيخ سامين بماكي كان النبي صلى الله عليه وسلم نلانو عليه الصلاة والسلام بلاتنو كارم نلاو هاري بيدي وو ونdirgol e yahudu e nasara fiyo be bannuɓe ɓe pooɗa ɓe e diina islamu kam
ɓe maaki wonde on neɗɗo yiɗuɗo woowondirgol e maɓɓe la shakka haray mo yiɗi nde ɓe weltantomo oɗa e piiji ɗuuɗuɗi fiyo ɓe weltanomo ɓe wawa mo ɓattade ɓe maaki kono allahu tabaraka wa taala ɓanginani nelaɗo alayhi salatu wassalam wonde kala ko ɓe golli kala ko ɓe yangi kala ko ɓe eti fiyo yahudu e nasara wele ɓe yo ɓe andu yahudu e nasara ko yimɓe sandalɗuɓe nafisi ɓe anda gonga kan ɓe andu gonga ɓe sali jaɓu idan newota ko few kaɓe weltano nelaɗo alayhi salatu wassalam noni wunone no nelaɗo on tinnori no ɓe wakkilori fiyo ɓe wowodira e maɓɓe ɓe heɓata ɗum ɗum few kanko tabaraka wa taala o ɓangini o wi si ɗum waway wonde koyo nelaɗo on accitu diina ko wahini dow maɓɓe kon ɓe jokka yahudu e nasara tuma ɓe waɗi ɗum wosi yahudu e nasara yiɗa ɓe tanke ɓe waɗani ɗum gasata ɓe maki wali hada kana nabiyu sallllahu alayhi wa sallama ko sabu ɗum waɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatino hiɓe yiɗuno muwafaqata ahli lkitabi fima lam yunha anhu hiɓe yiɗuno ka arande laawol yoɓe feppodir e yahude e nasara e kala ko ɓe haɗaka ko tawi ɗum fof ko fi hon ɗum ta'allufan bihim ko wowodirgol e maɓɓe fi pooɗugol ɓe addaɓe ka diina kono summa ba'da dhalik yeeso ɗum ɓaawo ɗum ɓaanelaɗo alayhi salatu wassalam humpitama wonde weltingol yahudu ko wawata gasirde wo kamɓe e nasara ko sa ɓoorike diina maɗa kam a tawtiɓe diina maɓɓe kam kamɓe nelaɗo on laati hande kadi ya'muru bi mukhalafatihim hiɓe yamira lundagol yahudu e nasara kefon ɓe maki wala oɗo laaka allahu wi ɗon wala nasara ɓe maki huna littakid walla littawkid ɓe maki ɗo ko fi tentingol walaysat mustaqalla bima'ana wana mo tawata ko o fanɗinaɗo kanko tun o hertina feere inne joni haray awa ko wona humpitede fi yahudu ko wona ɗum wona humpitede fi nasara la on ɗon wona sendidirgol hakkude maɓɓe waɗa ɓeeɗa mustaqillin fi jiha waɗa ɓeeɗa kadi mustaqillina fi jihatin ukhra ɓe maki la on ko littawkid fa innaha law hudifat ɓe maki la on si tawi o montama o ittama wa qila wi'ama walan tarda anka alyahudu wannasara welatake ma few yahudu kañumma e nasara lastaqama alkalamu ɓe maki konngol ngolngol tabitayngol feewa kadi e hoore ma'na maggol yani awa na yon tigi innuno wonde walan tarda anka alyahudankoɓɓen ɓe welatake ma o ɗetta walan nasara o inna annasarankoɓɓen naata ɗum wal yahudankoɓɓen tum walan nasara wona dey annasarankoɓɓen na ɓen ɗon inna welatake ma hatta tattabi'a millatahum la famade mo idan la on ɗo wona o riwuɗo nasara e ma'ana o bal joni men ko addiri mono ko ta'kidan ma'ana on ko walan tarda anka alyahudu walan tarda anka annasara hatta tattabi'a millatahum بماكن لأجل أي لكنها زيدت للتوكيد لأجل ألا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى بماكن أوضو لا زيدت كبيدة سينما كبيدة na de wiugol wonde ko sahaba ɓe ɓeydi mo siba ko shi'a rafida jogii ko wallahu azza wa jalla ɓeydi mo mana ɓeydugol mo ngol ɗon ko littawkiidi ko fii tentingol wonde alyahudu welatake makko wona non kadi annasara hatta tattabi'a millata li ajli fi honɗum allah yadunna dhannu fi wata sikku sikkowo anna almurada wonde ko fanda kon anna aljami'a la yardawna mujtami'in wonne o maana on ɗo koko sifu maɓɓe ɓe moɓodiri woni ɓe weltantako ma ɓe welatake ma neɗɗo julɗo ta goɗɗo sikku wonde ko ɗum woni maana jom meɗen tabaraka wa taala o waɗi la on ɗon fi hollugol yahudu tun si woniɗa ɓe weltantako ma ha jokka dina maɓɓe kam nasara tun si woniɗa ɓe weltantako ma ha jokka dina maɓɓe kam ko wona noon kadi si ɓe moɓodiri ɓe weltantako ma ha jokka dina maɓɓe kam na yon tigi sikko o si winni joni walan tarda anka alyahudu wannasara hatta tattabi'a millatahum andi on wannasara ɗon kanko neɗɗo o ɗetta ɗum ɗon o waɗa jam'an baynahum idan idha ijtama'u la yardawna anka amma idha istaqalla
كل واحد منهم في جهته لعله سيرضى عنك ونادوني معنا فاهمين؟ بماك مع أن الواقع أن كل طائفة لن ترضى بماك ونظير ذلك في زيادة صفة دندو كنندي دندو كزيادة أنا هرى معنى أنكني وأردتا ولا قوله تعالى في زيادة ولا كبيد قولوا قوله تعالى كونغول مكو كانكو الله كوين غير المغضوب عليهم ولا الضالين معنى مونو فيونو من إلا والبيدو فيو بنيمين دا هوري مودum pewal harawana ben tikkana be e dow mudum ay ben be an tikkanna e dow mudum haraka di wana ben be tawata ko majjube majjinabe e hore lawol odo wala don kadi ko sifa oda ko maana goto fa innaha tufidu ma afadat la fi qawlihi ta'ala wala an-nasara bimana wata nabu men e lawol be dangol wata nabu men kadi e lawol be dang maana on de wana wata mobube be fu hara nabali men e lawol gol be hawtingol kono siko beeda tun nabu men non masi ko beeda tun nabu men non la wata nabu men e lawol hay goto e mabbe ko sendugol be holla kambe tigi taw diinaji mabbe ni ngandi nadi goti yahudu e nasara ko fes no woni be fottata ase nasara detti annabi isa hobbe mabbe wi huwa allah hobbe mabbe inni huwa ibnu lillah hobbe mabbe wi ko sharikul lillah yahudu kambe be inni wonde waladu zina be do fotte subhanallah be fottata بماكي وملتهم كفانا كون إلاول مأبغل أي دينهم الذي كانوا عليه دين مأبك بلاتي هور مولنغا فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهوديا اليهود كبن بولتاك مهاونتا يهوديا كي والنصارى لن ترضى عنك حتى تكون نصرانيا نصارى كدي ولتاك مهاونتا نصارا كي ولكن الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون woni tun jababuye goto kati yono o wonande be wonbe e wiwde e la narda anka hatta tattabi'a millatana menen e weldata me yidata ma ha jokka lawol amengol qawluhu ta'ala ko kongol makko kanko allah tawdo ay mujiban lahum kajaba golbe fi adam ittiba'i millatihim kawasegol jokkugol lawol mabbegol ko ya wi honnum qul inna hudallah ma kambe pelletno pewal allahu ngal huwal huda o ngal woni pewal fewngal yahangal ngal ka aljanna ay laysa al huda ma antum alay wana li pewal ngal koko ono wonno nge mudum do inna huda allahi wahdahu huwal huda siko woni ko kongol allahu pewal allahu tabaraka wa ta'ala ngal tum ko ngal don pewal tum woni pewal fewngal naɓaygal haka aljannaji no gasa neɗɗo inna ko honɗum non woni wajhul istidlal on e oɗo aya wajhul istidlal on ko honɗum o wonde hiɗen andi kala neɗɗo yawɗo ka heferaɓe ɓen ka hewtuɗa ka maɓɓe a ɗaɓɓay wowodirgole maɓɓe wannon ko jungo maɓɓe ɗaɓɓoyta golle e nder ko ɗaɓɓata wowodirgole maɓɓe kon a ɗaɓɓay yoɓe ɗette golle si ɓe ɗettima golle aɗa ɓayyo ɓe yiɗe aɗa ɓayyo ɓe weltano ma e hoore golle ɗen taratan tawa ko fiyo ɓe tabintini e golle ɗen ɗon hara ɓe ittalima wa taratan ukhra ko fiyo ɓe ɓeydu daraja maɗa on o ƴawa dow joddini ɓura tiiɗude jonnon allahu azza wa jalla o wii wonde ko etiɗa wo ko etiɗa fii ɗaɓɓugol welaye ɓen welaye maɓɓe heɓotako ha accita diina maɗa kam few yalta e islam tawtaɓe keferankaku maɓɓe jonnon no woodi woɓɓe goo si tawi ɓe weeɓitanama ɗum ɗon ɓe wakkiloto ɓe accita e diina maɓɓe kam few imma ɓe accita bada din yoga e diina kan sifa ko buy woni wadde mukhalafat ji fi tuyoɓe tabitu e golle o e maɓɓe koye toon ɓe lundo piiji ɗi tata ko shariyaji diina wa imma o accita diina makko kam bil kulliya accita ka few yalta jokkaɓe wonta e diinaji maɓɓe ɗe neɗɗo yahowo ka heferaɓe ɓe o ñiiɓa hakkunde maɓɓe o wona toon tawa kanko neɗɗanke on o ɗoftotako ɓe goɗɗumi piiji ɗi ɓe yamirtamo tako lundiɗi islam o lundotako ɓe e piiji gooɗi tawata ko piiji ɗi ɓe yamirtamo tawa islamu jaɓaɗi
no fanɗi yahowo ton ronka ɓe ɗoftade e lullagol Allah subhanahu wa ta'ala parce que golleji maɓɓe gon ton amen mine tum sa lundike ɓe raɗoma yon noon ɓe mari shariaji jelu tum hewɗita ko londiɗi islam ɓe maki ثالثا تمر قول الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير لما كي آية تم أنكو آية جمعنا تبارك وتعالى وجنتني إن كونكم هدفهم الأكبر كونكم همهم الأعظم فالون مأبه كم بيهود ونصارى أرد مولود نين إهم مأبه متوتا كورد جندو دي كورد تيرو دي أنكهن الله عز وجل ويود كثير ويلك قدود من أهل الكتاب يبدو يمبدفت يهود ونصارى لو يردونكم سنو بواوي أردت من بعد إيمانكم باو غمدنا المودونغال بنتا أن كفارا وانتم هفرا توكد فوس إمنا بفي ودقل نسي ونا حسدا غينغتم من عند أنفسهم إمردكا وانكي جماء من بعد ما تبين لهم الحق باو فينيان دبي غونغا باو فينيان دبي أودو غونغا وي فاعفوا واصفحوا مني دورو دون كوكو بوني ونغي دابيتو ده كارمو كوبbe be maki wonde dun non ko qabla ماذا الأمر بالقتال وأدو يامرغول كويتيكم هابوغول كفيوندو أنتم أدون تيبتنا حتى يأتي الله بأمره هكذا الله أدى يامرور مكونين في ندار تومبي إن الله على كل شيء قدير ودو آية جمعين تبارك وتعالى وبنجنني وندي هدف يهودي نصارى كفيه بإتوين إسلام فيو وندي هفرا بصفة نوبي ونيرينو ndo woni hadaf mabbe o wadi non kanko Allah tabaaraka wa ta'ala holli hay fewndo wahyu wonno tippade nelado alayhi salatu wassalam watti Allah tippinde wahyu hari be ida mojjere tippo e hore men o wi ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina an yunzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli alazim o wi yahudu e nasara e ɓeeɗo shirkayɓe alaaɓe e welde ɓe alaa e yelaade si allahu no tippinde wahyu yo tippi moƴƴere e hoore mo yo tippi yurmeende o tippina teddungal kañum ma e ɓural e hoore mo alaa no ɓe welde few ɗum hari alaa ɓe waalanaade few e ɓerɗe maɓɓe jooni noon ɓaa ɓe gerdi noon haa ɓe yi'i islamu on tabiti wahyu on gayni timmude ɓe dartani piiji ɗiɗi hunde aranere nden ɓe fewti diina kam hunde ɗimmere nden ɓe fewti e ngenen julɓe ɗen jooni noon diina kam mbiyadillah الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون كان الله عز وجل ويبيدو بدرك بفادك في تنينغول دينا مكو كان ويدون لونغو سالي دينا مكو كان وتمبنا كتس حيث كان بالشركة ببنغ هفرا ببنغ بأنجل إذا كان دينا بواوتا الدين بيد الله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لو تم الأمر وقضي دينا كان بين تابو نيمك جون نكو وندو بفيوتي دي موندو كاين نجول ببن ودين جومي ميويين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم كما الله وي ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وبفعلا فهو مابه قد سيتاوي be ala fijirde fi fowta golle dum hibe etade bimbi e kikil hajo min me wi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
o wi ɓe fowtotako leylan wa naharan ɓe jokkay haa ɓe waawa en ittude e diina meɗen kamɓe nattayge diinaji maɓɓe ɗin allahu wi in istata'u si ɓe waawi idan diina kam ɗum ɗon waɗetta ni en garanti few kamɗon on ɓe wawata amma enen e hoore meɗen kanko tabaraka wa ta'ala o holli en wonde si tawi hawri en jogike deftere makko nden en jogike sunna makko sunna nelano makko alayhi salatu wassalam ɗon kadi fusɓe wawata si tawi en jogike ɗum ñande noon accuɗen ɗiɗo o haray fiyake on boni ñande accuɗen ɗiɗo o ɓe waylay ko ɗum ɓe woni waylirde hande julɓe ɓe kala tirtiɗo qur'ana e sunna ɓe hoccemo ɓe ɓooramo diina makko kan imma o luttira gokkunni ma ɗum ɓe ɓooramo haa diina makko kan ka laaɓa pos ɗum ɗo hono ko ɗiɗo marɗo joni noon si tawi goɗɗo woni himo habbima sifa ɗum ɗo pellet enen ɗo fof eɗen andi si tawi goɗɗo a andi sa yeyka makko a naatoyi ka galle makko tawi mo jogii laɓi o wima sa hewti ɗum tun o tufete maya ma hay sina kanko wolanma ta ko goɗɗo tun wolanma ko gonga na gonga anda a yahay a yahata ma humpitike wonde mo moƴƴini ñamete kono mo waɗi poson sa yehi o ñamminte mo a rewayno hum a rewata ɗole no gasa ko goɗɗo ko tagaɗo wolanma no wona gonga no wona na gonga kono a ndaara taasi ko gonga masina gonga ɗon a woɗɗoto tafirru minhu firaraka min al asadi fil ghaba antun en gayu ka burure non naɗorta noon doga few ko noon dogirta o joni noon asdaqul qa'ilin allahu azza wa jalla o humpiti en wonde ɓeeɗo faandude maɓɓe ɗen ko ɓorugol en diina meɗen kam few wonten heferaɓe luttoye yiite jahannam ɗum ɗo en sikkitaki ka yon noon ko honno immorten ɗo e hen punoɗen hoore men e jungo ɓenna hakkil golliɗo joni neɗɗo yo daro o ɗetta ɓenguli makko ɗin o ɗetta ɓiɓɓe makko ɓen fof o yaha o huno ɓeeɗo ɓenna joomi ame wi goo onon o faalaka me yaha aljanna ko yiite faalaɗo yo men yaw joni a wahina men waɗe ko faalɗo hada huwa walla hadihi hiya maqalatu lisani l haal no goɗ si o wawlali ka ɗengal alhaali on ko ɗum wi qala cheikh abdourahman assaadi rahimahullah oɓe inna cheikh abdourahman assaidi rahimahullah yuhadhiru taala ibadahu almu'minina an makri hadihi altaifati alkhabithati min ahli alkitab ɓe maki kamɓe cheikh on jom meɗen tabaraka wa taala himo renti najiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen e honɗum e pewje bonɗe ndeɗo fedde soɓunde immorde e ɓeɗo ahlal kitab o wi wa annahum e wonde ɓe yawadduna afwan hiɓe yiɗa ɓe yelo an yudillukum nde ɓe majjinta on kama qala taala wana allahu wi no wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara ɓe maki wa min almalumi no jeeya ko anda kon anna man wadda shay'an wonde kala yeliɗo hunde o yiɗi nde o pellet sa'abi juhdihi ala tahsili muradi o gollay wondude e soobinagol makko e tinnagol makko fi laatingol faandunde makko ne ka ɗo a shakka fi dalik ko ɗum waɗi ɓanon ko ɗum woni muradi maɓɓe on kamɓe tigi yas'auna ala tahsili muradihim bi juhdihim ko ɗum wasi jomme wi wala yazaluna lil istimrar yastamirruna laylan wa naharan sabahan wa masaan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u yonon qital wodi bi sayfe goɗɗum gonini ko ɓe ɓuri tiiɗirde ko qital maga alfikri laareto onon noon sikkude ɗi chaine ji ɗi ɓe addani en ɗo ɓe waɗi ɗo terlen te chaine ji temeɗɗe tati e ko fawi on sikkude ɗum ko giggol men ni laare ɗiɗo téléji hande e chaine ji muɗum no jiya e ko ɓuri ɓorude julɓe ɓe yahali ka maɓɓe ɓen e diinaji muɗum ɗin ma ɗuytiɓe diinaji maɓɓe ɗin ɗi téléji laare na yawɓe ɓen toon tungoy kamɓe ɓe jokki yawɓe ɓen toon ɓen non gayni natude kaɓe sañi ɗum sinamo allahu faabi on ɗo yehi joni ko enen wonɓe ga ɓen kadi ɓe woni nellude tuma yiɗa debbo no jooɗi ko ɓuri no muusude kon fop koye taw ko debbo buumiɗo yo jooɗo
hoyama no darde novela no musi leereji jelu ma minitaji jelu woni perdude ɗon e darugol yimɓe heferaɓe woko sériji ko heferaɓe hollidirta ko honno goɗɗo e goɗɗo jatodirta kaɓe lunnodirta kaɓe hollata ko honno goɗɗo jamforto goɗɗo jatta moodi makko honno goɗɗo ɗaynirta goɗɗo jatta ɓengu makko ɓa ko ɗum ɗo wonto qala allahu qala rasuluhu alato fi'lu sahaba alato wa hada shar'an alato goɗɗo yiyata ɗum hono ko ɓuri yurmude ko fof koyo gorko yango ɗo ta ko atayo yeeyeno ma ko paɗe o sireno ma ko jendinaynoɗo kupolngol e ko nandi sifaɗin piiji yaha allah azza wa jalla yanyanam fewɗo on tuma no hari sa wonnimo hadise lowɗo o gollitiremo allahu yanyanamo wattayade ɗo dubai ya Chine yaha nokkel kaari o ɗaɓɓa ɗo écran plawi ngi tawata so walike kanko e maggi ko tawi makko on oraw cikka kasal ɗaɓɓa ante noon ananay rewɓe gona en nawa so ɗaɓɓal do mi ɗaɓɓoya nokkugo gorko inna mo haray mi ettino ko no wi si mi addoyali télé o to o daaroya nokkugo andi ko noni mana ɗum ko wiwgol woosi mi yahaali mi jeejani mo cheytane mi addimo ka an kanko o ɗaɓɓitoyemo ka yaasi hada huwa almana basta attilfage cheytane ko cheytane laaɓuɗo ko wiwgol ɓengo a woo woosi mi yahaali mi ɗaɓɓita cheytane ka laawol imma mi daasa mo mi adda ɗum woni mi sooda maɗum mi jeeja mo ha o ara mi ñawlo télé on simi ala feere mo si mi waɗali ɗum ɗon mi addi kanko o yalta o yaha o ɗaɓɓita cheytane joni noon mi wakkilike o yo mi addoy noon joni addora ha an ukkoɗa to asi an tigi a jottude wonde darɗa ɗon e darugol sériji no bonni hande ɓen goreji ɗuɗuɗe ta debbo jahata darsu rewta ɓikkoy koye nafsu chey yo ukki tun no daara sériji no daara peseji e ko nandi sifaɗin pe cheikh Ousaymin ɓe maaki kala sooduɗo télé naadi ka nder galle makko yo andu kala ko ndaara ɗon sa yuhasabu alayhi yawma alqiyamati amama allah on noon ko an andi yawma alqiyamati sataqumu amama rabbil izzati waljalali nden ñande ko hasbete haalnemo konko ndaara ɗon fof o landotoma fi kasi goɗɗo soodal télé naadi ka galle muɗum ɓe ngure ma nde maaye ko ɗum ɓe ñamata ka ko ɗum ɓe foofata tarengal haali mo wurɗen e mum hannde ko ɗum no jeeya ko ɓuri bonnude hannde yimɓe ɗum ara e rewɓe buumiɓe buyno ɗo joni alaali maɓɓe hay hijabu e koye joni ko hijabu e ɗumon ko tawon tu waɗa ko kala ko yii ɗon kon haɓɓitoto ko ɗin piiji gollitirta wallahi no hawni alyahudu nasara no arde bonna ɓen ngureji ɗin jon galleɓe buyno wallitade ɓe hoore mum شيخ بماكي وتبذل جهدها في رد فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه نادو فد يهود ونصارى نبتنا دي بوكيلو بدأت كلا وكيلار دي واوي في رتب القمد مبين بنادى بشبهة بنادى شبهة جهور مأبين kala laawi kadi ɗiɓe waawi fi muɗum ɗaren ko kala laawi télé hiɓe étade ceeni ji jilu temeɗɗe tati e ko fayi no gasa ndaara ɗon ha tawa ceenu mo ndaarata ɗon ta yiyata debbo ɓortiɗo few hara ko ɗiɗiɗi pet ko qanatul qur'anil karim e qanatu sunnati nabawiya omo makka ka masjid al haram e omo madina ka masjid al nabawi ɗiɗo tun ɗiɗo ko luttiɗa kon fuu fayda sina allahu faabima ayi wa hayɗo keeli gono ɗon ɗi ɓeynata ko kanawati jiɗi tata ko fi waaju ta rewɓe ara e ɗum harano waɗi sufuuri je rewɓe ara bo harano ɗum subhanallah eɗa jooɗino o eɗa jentade waaju naraɗa andi gonɗa ndarde ɓe maki walakin min lutfillah o woni tun immorde e newede allahu nden annahu la yahiqu lmakru sayyi'u illa bi ahli allahu tabaraka wa taala waɗi e newede makko feere bonde nden tippotako sina yimɓe muɗum falihada qala taala wama yudilluna illa anfusahum
wama yash'urun allahu wiɓe ala majjinde sina hoore maɓɓe ɗum noon ko si on ɗoftaki ɓe ɓoy so on ɗoftike ɓe tum ɓe majjinayo joni min wi si on ɗoftaki ɓe ɓe ala e majjinde sina hoore ay fa sa'yuhum fi idlali almu'minina ziyadatan fi dalali anfusihim wa ziyadata adabin lahum koko ɓe woni e tinnade fi majjingol julɓe ɓen ko ɓeydugol majjingol hoore maɓɓe e ɓeydugol lette e dow maɓɓe qala ta'ala allahu towɗo wi alladina ɓen kafaru yedduɓe wa sadduɓe sakki an sabilillahi lawol allahugol o wi zidnahum min ɓeydanayɓe adaban lette fawqa al adabi e dow lette ɗe ɓe yeddi ɗe wattude e lette ko ɓe woni sakkade kadi yimɓe julɓe ɓen e diina ken kon bima kanu yufsiduna sabu koko ɓe laati hiɓe bonna ka leydi wama yash'uruna be ala e suude ay bidhalika annahum yas'auna fi darari anfusihim ɗum ko sabu tawde ko ɓe yimɓe wonɓe e tinnade e lorrugol wonkiji maɓɓe ɗin kono wa annahum wondema kamɓe la yadurrunakum shay'an ɓe lorrata on onon julɓe ɓen hay e hunde kono ɗum ko si tawi on jogitike alkitabu wa sunna ndela ɗum ko ɗum ɓe makanno alayhi salatu wassalam ɓe maaki inni tarikum fikum shay'aini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'd mi accanayi on piiji ɗiɗi fodde ɗon jogitiɗi on majjata ɓaawo yimɓe ko etti woɓe wata on majjina kitaballahi wa sunnati ko ɗiɗo ɓe maki rabi'an yadullu qawlullahi tabaraka wa ta'ala an sa'iri alkafirin يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فما كدلنا يمون وكنغل مكو كنكو الله فيها فراب بن بفق مأبئ يهودهم ونصاراهم ومجوسهم وغير هؤلاء من الكفرة وي يا أيها الذين آمنوا كونوا يقوم إن تطيعوا ستبي أندفتك الذين بن كفروا يدبه يردوكم برتيهم على عقابكم إخورك ونرد بكتج مونو غرانيدين فتنقلبوا خاسرين رتدون كفران غاكم وانتو يمبي حيرو يعني سندفتك بكم بنتيهم يكفر سندفتك بنتيهم يكفر الله نظير مونو كالله يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أوي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أوي صندفتك يهود ونصارى بنتا يوم كافرانك الله يكهن تفتفتم بها بنبون كافرانك وأنتم تتلى عليكم آياته آية جمعك ودنك قرآن دون جنغانير وفيكم رسوله أي هو بنفسه في حياته وسنته بعد وفاته نؤمن سنة نلالو عليه الصلاة والسلام باو بفئين وهن جبرتون جوكو دي قدن ونبتون كيف رابو أكتون قرآن السنة الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم قال الشيخ عبد الرحمن السعيدي رحمه الله وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين بما كدنا كو هذا وري مردك جور مدن تبارك وتعالى ونند بيدو غمنيم كدفتا غول مابbe بيدو هفرامه امorde انافقيب بن كانيو ماي شركاي بي كو هذا وري فانهم ان اطاعوه tanko jomme mo bangeni wonde julbe ben si tawi hawri be doftike beedo lam yuridu lahum beedo dey ko yimbe be tata be fandanaki be illa sharra siwana bone wa hum qasduhum kambe koni fandunde mabbe nen kambe beedo heferabe radduhum ila al-kufri alladhi aqibatuhu al-khaybatu wal-khusran ruttugol be e keferanka ko ngu tawata battane muɗum nde fof ko soyugol kañum may hayrugol ko ɗum ɗo ɓe faalaɓe nabodemo jomme mangginani e wonde ɓeeɗo fandude maɓɓe fof koye ƴiwi islam o ten e keferanka ko joni noon sen ƴetti hoore men e hunoyke maɓɓe aray ƴaka seede meɗen khamisan jawabun ɗum qawluhu taala ko kongol allahu towuro o wi fama lakum ko honɗum heeɓi o onon ɓeeɗo gomɗinɓe fil munafiqina e fi hake ɓeeɗo nafiqiɓe fi'atayni hiɗon waɗi feddeji ɗiɗi hiɗon lurri fi alhaali maɓɓe
tele wallahu arkasahum bima kasabu wallahu tabaraka wa taala woni ko luttini ɓe o tabintini ɓe e nder saare makka nden ɓe ronki ferude sabu ko ɓe faggiti kon e naafiqanka o wi'a turiduna ka on faandi onon an tahdunde fewnoton man adalla llahu on mo allahu majjini wa man yudlilillahu kala mo allahu majjini falan tajida lahu sabila a heɓantamo laawol ngol o feewira few allahu wi waddu ɓeyɗo ko yeli law takfuruna ko si tawi hawri on yeddayno wonton heferaɓe kama kafaru wona ɓe heferɗiniri noon kamɓe fatakununa sawa'a wonto yimɓe fotayɓe o wi fala tattahidu minhum awliya taw jogo e ɓe yiɓɓe hatta yuhajiru fi sabilillah haa ɓe fera ɓe yaha ɓe eggina diina maɓɓe kam ɓe doginaka fa in tawallaw si tawi ɓe hucci ɓe salike ɓe ɗuurike ɓe salike ferde fakhuduhum nangeɓe waqtuluhum waronɓe haythu wajadtumuhum nokku wo ka tawɗonɓe wala tattahidu minhum waliyan wala nasiran wata on jogito e maɓɓe giɗo wata on jogito e maɓɓe ballo tasko nen ndeɗo ayeji mo hulɓini ha jomenen tabaraka wa taala kanko seedi ɗum fi homɓe yimɓe ɓe tawata ko luttiduɓe yimɓe heferaɓe ɓe hiɓe wawi ferinde diina maɓɓe kamɓe sali ɓe dari ɓe hollude heferaɓe ɓen ko kamɓe wondi onon kadi so yiidi e maɓɓe ɓe holla on ko kamɓe ko onon e maɓɓe woni si ɓe wondi e heferaɓe ɓen ɓe holla ɓen noon ko kamɓe fof woni e kan diina ɓe si ɓe yiidi e mon onon julɓe ɓen kadi ɓe holla on ko onon fof woni e diina kam na ɓeɗo woni almunafiqun ko kamɓe joni noon ɓeɗo jomi meɗen tabaraka wa taala o wii wata on jogito e ɓeɗo weldiɗɗo e giɗo o weldi e maɓɓe kanko tabaraka wa taala o wii wonne si tawi hawriɓe feri noon ɓe yeehi ɓe tawtigon kay leydi islam ɓe holli wonde ko islam ɓe jokki ɓe dandinike keferankaako mum ɗo welde e maɓɓe o wii si ɓe waɗani ɗum ɓe darike si ɓe wondi heferaɓɓen ɓe wiyaɓe ko kamɓe fof hawti e diina maɓɓe kam ɗum woni diina kufru o si ɓe ari ɓe tawi on onon julɓe ɓen ɓe wiya ko onon hawti allahu wi si ɓe waɗi ni ɓe tabiti ɗum ɗo fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattahidu minhum waliyan wala nasira kam mbamuray joni si goɗɗo yeeyi o hewtoye ɗo leydi porto e fi ɗaɓɓugol kaydi ɓe wi hin o wi ko Elizabeth o wiyete ma o wi ko Michel eyi gonnol haale o enna bon o naatu e laawol ngol e kefrankaku ngu mawɓe makko ɓe ɓittinanimo ga ha o tawi joni o wata wurde Afrique ga ko be o yahata eya ɓe ɗaɓɓanamo logement e ko nanne sifaɗin peeji rubbama si ɓe fokkiti yewgol ka église idi ma si ɓe rewa noon e yaada sa landike mo enama yo min mi ala juuloyde toon gere min kom feetuɗo si o fotti e maɓɓe o enna ko kamɓe on sa noddimo an o enna ko onon hawni ɓe maki fa hadihi shahadatu llahi alayhim ɗum ɗo ko seedande allahu nden e maɓɓe fa ayu shahadatin a'zamu min shahadati llah qul ayu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa baynakum hada shahadatu llahi alayhim fa huwa alalimu bima yukhfi ibadu kanko woni annduɗo ko jiyaɓe makko ɓe suuɗi بماكي وقد روى الإمام الطبري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره لقوله تعالى ابن عباس كثير بالمأبه قولوا آية فما لكم في المنافقين فئتين قول ننجي وننقم بمبين في صفة قلبه نافقي به دوالي في الدين جديد اللرودي بماكي وذلك دنكو أن قوما ونديم إغو كانوا بلاتنا بمكة مكة قد تكلموا بالإسلام تيب وولي كنادي بك إسلام وكانوا يظاهرون المشركين بيولي شركة بيجي بيولي تو شركة بيجي بيجي ودي هو رجل بيجي بيولي الشركة بيجي كم بمكة فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم يلتنون جوني مكة بيجي إنكور غوتون تيكو في دقوا يقول حاجة مكة بهنتم فقالوا بوي إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس بويسين فتي وندي بنلان عليه الصلاة والسلام إن لا إلا فسين هلا هاي هون بوقتين هاي هون وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم خرجوا من مكة
jon noon wondiɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaɓe humpitama wonde ɓeɗo yalti makka qalat fi'atun min almuminin dental goo e kamɓe sahabaɓe ɓen ɓe maaki irkabu ila alkhubathai faqtuluhum imme yahon tinna tawoyon ɓe yimɓe suɓuɓe ɗo yahon waron ɓe fa innahum yuzahiruna alaykum aduwakum hiɓe wallidirde e ayɓe moɗon ɓe makka to e dow moɗon on hiɓe feññinani ɓe ko kamɓe ɓe wallude ɓe ɗaɓɓugol huttaji e hoore moɗon wa qalat fi'atun ukhra min almuminin dental goo kadi e gonɗinɓe ɓen ɓe maaki subhanallah aw kama qaalu ɓe maaki ma wano ɓe wi'irnoon ataqtuluna qawman qad takallamu bimithli ma takallamtum bi o wara yimɓe ɓe tata ɓe wowli sifa ko wowluɗon kon amin ajli annahum lam yuhajiru wa yatruku diyarahum enen ko fiitumɓe ferali ɓe acciti galleji maɓɓe ɗin ɓe tawti on ko ɗum wonɗo wirde e waroyɓe ɓe maki tustahallu dima'uhum wa amwaluhum lidalik ko sabu ɗum ɗo woni ko ƴiƴe maɓɓe ɗen taginirte kañum may jawle maɓɓe ɗen fa kanu kadhalika fi'atayn kamɓe sahaba ɓen ɓe woni joni feddeji ɗiɗi ɓe yawi waren ɓe ko soɓuɓe ni ɓe yawi ɓe ko ziɓɓe men ni kadi والرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين عن شيء نلانو عليه الصلاة والسلام نضم بهذا الهي قوت ما بدأي بفانك بده بيقول نيرون هكذا ما بفنزلت وساتي تبي كالله ويدهم فما لكم في المنافقين فئتين الله حكم بينهم ويكون لهم هبيون في بنافقي بهدهم فتشوا ودهم فدجري حكم عليهم بأنهم منافقون ذكروا انتهى الأمر كاف حكم تبارك وتعالى وي والله أركسهم بما كسبوا وكان تيجي دبنتيني بمكة سبوا نافقا كاكو بفقتيكم باب لا بيننا مدينة كلها يتبعنا وهي تريدون أن تهدوا من أضل الله هذا دليل على أنهم في الضلال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا حكم الله عز وجل وجنة بيغونغا ويستنك بفرال سي بفرال يوكي بيو بفرو سي بجبالي فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ناري الحال نقول بني والله سادسا جيغابونو قول الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون بما كدليل جيغابون قول الله عز وجل قويدهم ولا تركنوا وتأون أونيو إلى الذين توتم بن ظلموا تونيو فتمسكم النار سكو ييتنجم ميمهم وما لكم من دون الله من أولياء توالي بلت على ناون سيونانغو يون كانكو الله على ناون يبه هاي غوتو درتو جيجانا ثم لا تنصرون وولو تاكل ستيونانغي يون كانكو الله عز وجل قال القرطبي رحمه الله إمام القرطبي بماكي حقيقة الركون هو الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به ɓe ko wiyete tigi tigi rukun ko allahu haɗi ɗo kon ko ɗum woni ɓahagol tuugino yaha deeƴa e hunde nden takko e mayre joni noon o wi wala tarkanu ila alladina zalamu jomi mi wi innal walkafiruna hum alzalimun ka walkafiruna hum alzalimun bimana ko toñi kon fof kamɓe mon joni noon wala tarkanu ila alladina zalamu بماكي والآية كم إمام القرطبي بماكي آية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره بماكي آية وانقتندين تجاول يمب كيفران كاكو يجددي كان يوم يمب بدع بين كونا بيدو يمب لندي بيدو يونون لو سنتسكي الحال يمب يهيب بيدو يوم من انتونو بيين واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جوني يمبي بتوات ظلموا أنفسهم وارتكبوا بما ارتكبوا من المعاصي والكفر والشرك بيدون يدد الله ليلا ونهارا كم هي بمتي جدي ما زي أتكي كيسي فبنزل في الله سبحانه وتعالى تبني حلق يهوري بن سيدو ميمي ما فلا يقول فلا تقول yon non so tawi goɗɗo yehi tawi alhaali makko on e ɓeeɗo ko ni woni
ko yawgol tawta ɓeeɗo e sifa ɗiɗo piiji no hawni haa feƴƴiti ina ɗo yimɓe si ɓe woni yimɓe bomɓe yimɓe ɓoyliɓe ko ya rento e maɓɓe hattirde rentagol fottitoɗa hara a jaɓali weerude kamɓe weeri ɗon e geddiɗi yo non yawre ɗum fo hara ɓe jalkita islam yeeso maɗo asusta woni ɓe jalkita yeeso ma ɓe wowlaɗi ɓe faala tele joomi me wi wa qad nazzala alaykum fi lkitabi an ida sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin innakum idan misluhum ara joɗɗa e biro o ta ɓe aybina islam ko ɓe faala ɓe wola tiggare ko ɓe faala ɓe wola nigaɓe ko ɓe faala ɓe wola waare ko ɓe faala ɓe wola coñci tentuɗi ko ɓe faala a susta wolde a susta yaltude par ce que ɗa ƴetta ɗon golle ko an wuttata bafal ngal omba fa woni mo wolde nder biro o si goɗɗo naati o yalti ƴetta kadi lincum huvitta an a susa yaltude ɗon ma wola ɗon goɗɗum wallahi no hulɓe wa ida ra'ayta alladina yakhuduna fi ayatina kono ngoy fa a'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi eɗo ayeje kamɓe to ɓe wata gollitirde de ɓe maki wala yahfa anna almusafira wirnaki wonde on settotoɗo li biladil kuffari e ɗeɗo leyɗe heferaɓe fil ghalib a ɓuri folude ɗon sayatadu rukuna ilayhim kanko neɗɗo o woway takkagol e maɓɓe kamɓe heferaɓe wa rubbama tuaddi bihi e hultahum ila rida bi halihim no heewi wurenka jillodirgol makko e maɓɓe ngol ɗum ɗon pooɗa mo duña mo haa e weltorgol e alhaali maɓɓe on koɗo waɗi buye maɓɓe no mantaɓe no coobaɓe no waccaɓe no wowla e maɓɓe piiji ɗi tata ko piiji yontigi teddini wa sukuni ila ma indahum min albatil e yawgol deeƴiray konko ɓe wandi e muɗum e mere jogina modi porto ɓe no mari hakkille moƴƴinani en avion moƴƴini élis hey ndaari téléphone hannde a jotto ɗo goɗɗo jooɗo amérique darɗon ɗo yewtu hara mo rentumaɗa rentuma ko ɗum ɗo woni alhaali goɗɗo si heɓi hakkil haa o yeddi allahu haray bi'sal aqlu huwa hakkil bonki ko haaɗo si goɗɗo heɓi hakkil haa tawi ko yo yeddu allahu haray bi'sal aqlu haala qala alhafid ibnu kathirin rahimahullah ay sabi'an jeɗɗabun ɗum qawlullahi ta'ala ko kongol allahu towɗo وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ذكي بيدو كانوا شبانا بيدو أصحاب الكهف كانوا فتية الله تجوي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية وسكها بأنه نما وبدي ono ɓeeɗo kamɓe fergu maɓɓe ngun na uppoyagol e ndiyam fi yawgol e leyɗe heeferaɓe kamɓe fergu maɓɓe ngun ko firalal diini ɓe yaltu en ka galle maɓɓe ɓe acci ɓengureji maɓɓe e kala ko ɓe wondi e muɗum toon ɓe yehi fii dogingol diina maɓɓe kam haa neɗɗo mo ɓe tawoyi ka laawol gaynakojo on ɗon e hoore mum acci dammi muɗum ɗin yehi bareeru makko no jokki mo o raɗino ndu jokkiti kadi o raɗi ndu jokkiti kadi o raɗi hatta alkalbu hajara ma'ahu hay bareeru ndu waddi hijira e maɓɓe allahu wi wa id i'tazaltumuhum yanti tuma nde pottitinoɗon ɓe wama ya'buduna e koko ɓe woni rewde illa allaha ko wona allahu fa'u takke ila alkahfi faade e fammere nde mana ɗum ɗo ko goɗɗo e maɓɓe wonno yewtude ɓe kamɓe o wi anditede tuma nde pottitiɗo ɓeɗo yimɓe mon duguɗon ɓe few sabu keferankaku maɓɓe ngu awata on iwɗo kadi yahon e saare goo ta ɓen ɗon kadi ko heferaɓe sifa ɓe joni naate ka fammere ɗo ɗum on tawata kefeero ɗo hay siko ɗo won ton ha maayo kono la ta'budu illa allaha wahda o wi yanshur lakum rabbukum min rahmati ka nder fammere ton joomi mon sakanayi on ton yurmede makko nde wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa
kanko allahu o newinanayi on kadi fiyake moɗon on o hawrindino e sawaba ka nder fammere ɗo wone ɗo taw iwɗo joni yawon e saare goo taw ɓen ɗon kadi kuffar mithl haula fa'u ila alkahfi naregole firaran bidinihe a fammere ton ɓeɓata ñamete ko ton ɓeɓata jaram kono tawi dina maɓɓe kam yo hisuno ɓurani ɓe ko lutti kon fof sukaɓe qala alhafid ibne kathir rahimahullah أي بما معنى مولو وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم ثم نسرت نودون إمامه لوتو نديرون إمامه وديرون الدين مودون كان في عبادتهم كدم مقبل إنه غير الله كونا الله ففارقوهم بسرت إمامه كدي عفوا ففارقوهم سرت مأبك أيضا كدي سرت رنج مأب بأبدانكم قال لي مولو إمام كثير بما كي معناه أي ما أن سرتي مأبك دينا تبينا دينا وتجدون وتدينا جي مودون دين سرت بالي مودون دين تكو نيرا بما كي يبالي مودون دين كدي سرت بالي مأب دين با أن سرتي كدينا enen no yimɓe no inde ɓa on serti kadina yahe takkidiron ɓalli moɗon ɗinge maɓɓe so yehi ha on tawi gasata kadi takkidiron dina moɗon kan e dina maɓɓe kam ɗum no woni haalu kathirin ka wallahi no yowi ɓeɗo kamɓe ɓe serti e maɓɓe few ɓe dogi ɓe few koka maɓɓe len faminan جيتة بندون قول النبي صلى الله عليه وسلم أي انتقل المؤلف من الكتاب إلى السنة بماكي وند جيتة بندون كما كنا لنا عليه الصلاة والسلام كبماكي دون أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله لما قال لا تراءى نارهما أخرجه أبو داود من حديث جرير بن عبد الله وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود بماكي دليل جيت تبعون كما كنا لنا عليه الصلاة والسلام ننموجا بماكي أنا من محمد رسول الله نبي الله إمام هذه الأمة قدوتها بريء كمدندني دقتتي من كل مسلم e kala julɗo mo allahu okki ɗum diina islam tawi yuqimu himo ñiiɓa bayna ashuri lmushrikina hakkunde shirkayɓe ɓe qalu saha maɓɓe maki ya rasulallahi lima fi wonɗum ko ono yonelaaɓe allah qala ɓe maki la tara'a naruhuma min komi yamiri kon o watta giiteeli maɓɓe ɗi yi'indir few mana giiteeli maɓɓe ɗin ta yi'indir wata ɓe hoɗu nokku gootum haa taasi oɗa huɓɓini ampul oɗa huɓɓini ampul tawa oɗa yi'ay ampul oɗan oɗa e ampul oɗan si oɗa huɓɓini yiite defirge oɗa huɓɓini ɓe yi'ay tawale kanko julɗo on himo waawi eggude ɗo harana ngam to sharia yanke o joɗɗini mo ɗon nare golle بماكي أي كوني معنا مؤمن لا يسكنان معا في محل واحد ما يبهدوا نوكم غوتهم فيو يعني بته ستنكو يليد إسلام وندا وأولي دو كانكو أري وودي تاكما نانكو كانكو أنا ما بالليل نو الحمد لله إسلام نفول دو يدا جوكي هاجما يونو يا إبوان يا إليد هفرا بيرا تنبودا كوني مأبي ونالو نانو ماكو كيفيرو ñaamu maako keefeero yeeso maako keefeero ɓaawo maako keefeero fa ina almakhraj on to yaltirgal ngal woni ɓe maaki bi haythu law ashghala kullu wahidin minhuma naran li hajatihi fa innahu la yara nara al akhar lima baynahuma min al bu'di wonaa ɓe hoɗi ɗu few haa tawa si goɗɗo maɓɓe huɓɓiɗaa yiite oya huɓɓi to yiite ta oɗa yiyata yiite o yangen hakke ko ɓe woɗɗoniri ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ko kamɓe woni ko maaki hiɓe dandi kala neɗɗo waɗuɗo julɗo marɗo feere e gugol ɗo tasi an jeyna yamunnu an samrata
ابن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. ومعنى جامع المشرك أي اجتمع معه وخالفه. إماكي وندي جينا يقولون كما كنا لنا عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث متاتع أخرجه أبو داود وصححه الألباني أيضا. إترى سمرة نلانو ماكي عليه الصلاة والسلام كان بسمرة بماكي نلانو ماكي صلى الله عليه وسلم كلا أنكي متاتا أهوتي دي أولو شركو بهودي دي نكونغوتو بهودي نكونغوتو تلمواوي إبودة تاكو مكو إيوة تاكو مكو لون بماكي فإنه مثله. نريوني sifa makko kanko shirko. Maana mum woni sifa makko si tawi hawri o woni non kanko neɗɗo on ha dina makko kanka boniri sabu ɗum ɗon haray o jeyama e makko e shirku mo o woni e mum. Amma si tawi o woni takko makko ɗon kanko neɗɗanke on o bonnali dina makko kanko tawti oɗa, maana muɗum ko himo marana kanko neɗɗo on kamba fa innahu mithluhu ay fi mukhalafati llahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. ɓe ɗiɗon non ko ɓe lundiɓe allahu azza wa jalla e nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam. eni mujarrad wondugol e makko yaltintamo ka islam fiitumo woni ɗon. joni noon si tawi woni ɗon dina makko ka yeedike ka boni few, la shakka haray ɗum noon keferankaku makko mum ko tabito. joni noon si o woni ɗon dina makko kanka yeebaaki few, o luttiri gokku yeyi, o woni ɗon kanko neɗɗanke on ko bakkatu woni ko o woni e rondade e nokku ka o woni ɗon. si Allah tabaraka wa taala faabaki mo o wona e ɗon joni ha o egga o tawta shirko won e ko on ɗon woni e muɗum. بماك العاشر دليل صفبه عن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي. دليل صفبه جرير بماك من مية يدنو عليه الصلاة والسلام معنى من أهدنا wonde mi ñimnay julde nde mi ittay zakka on mi laaɓanay kala neɗɗo julɗo wa ala firaqil mushriki mi sertay kadi kala neɗɗo shirkuwo mi wondatano kungoto. wa maana firaqil mushriki ay alkhuruju min darihim ko yaltugol e galleji maɓɓe ɗin, yaltugol e leyɗe maɓɓe ɗen, wa adamu assukna fi biladihim e wasegol hoɗugol ñiiɓa e leyɗe maɓɓe ɗen kamɓe shirkaɓe. بماكي والحديث فيه حديث أنه مكو إلحاق وعطف لمسألة مفارقة المشرك بأركان الإسلام ودعائمه العظام. بماكي حديث أنه مكو تكي نرغل إبني نرغل مسألة أو مسألة متاتك مسألة سرطغل الشركة بني نرغل مو تغالي دتواتا كو تغالي إسلام تغالي دتواتا كو دوس مودة دين إكادو دين إسلام. إقام الصلاة إيتاء الزكاة إنه زيادة من أركان الإسلام بوتد والنصح لكل مسلم وعلى فراق المشرك. هذا يدل على أهمية هذه المسألة. بماكي 11 صفوي إقوابون جاء في حديث وفد بني المنتفق قال لقيت رضي الله عنه: يا رسول الله على ما نبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره. رواه أحمد. وقال الحافظ ابن منده: لم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم. صفا يبوابون بماكي أريه هذا حديث بني وفد بني المنتفق بمعنى يمبي بإمن نوبين délégation maɓɓe on ka nelano alayhi salatu wassalam. aɓe ari goɗɗo e maɓɓe wi oɗo laqit o wi: ya rasulallah, ko onon yo nelaɓe allah
ala ma nubayi'uk walla ala ma ubayi'uk koye honɗum e hunde woni ko mi yeydata e moɗon ko honɗum e hunde mi ƴettidata ahdi e moɗon fa basata annabiyu sallllahu alayhi wa sallam yada nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fonti sookewo maɓɓe ngon wa qala ɓe maaki goo on ala iqami salah ñimnugol julde accataɗum wa itai zaka e ittugol zakka accataɗum si feere heɓi ke sharti timmi wa ziyalil mushriki e pottagol neɗɗo shirku few wa alla tushrika billahi ilahan gayrahu non si an a inni ke a doggi ha cikkoy ka tumbo maɓɓe ton hare kon wiida qala ibnu alqayim rahimahullah imam ibnu alqayim ɓe maaki ka zadul maadi fi hadi khayri libad ɓe maaki qawluhu fi aqdi lbay'a maakugol nelaano alayhi salatu wassalamu ka fiɓugol oɗo bay'a wonde wa ziyalu lmushrik ay mana mum ko mufaraqatuhu wa mu'adatuhu ko sirtugol e makko e konnagol mo añamo fala yujawiruhu hara o kawtidata e makko wala yuwalihi o weldata e makko kama jaa fi lhadith alladi fi sunani la tara naruhuma yani almuslimina walmushrikina sikki ɗum ɗo ko wadih ka wallahi no laaɓi ko naayoɓe kafidu few ɓe maki athaniya ashara sappo e ɗiɗaɓum ɗum haka alhafidu ibnu kathirin الإجماع على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين لمن هو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين. ابن كثير بما كده وان إمام ابن كثير غني وان سلف فون فوتي إن حرم قل نيبو قل إليه ده فرامة بين حق نما بوانان بنت واود ود هجرة tawale dina makko kan ala hisude to rewi e leyde ka surtout France to ni no jiya e leyde ɓurɗe ɗe Europe ɗo France ɗo ɗum ɗo ɓe andira ngaygugo ɓe an islamu ngu suuɗaki ɓe feññini kadi kene pettan qala rahimahullah ɓe maki imam ibn kathir ɓe maki ka tafsir maɓɓe ka mujallad jeegamo ɓe maki mujallad ɗimmo afwan ɗimmo بماكن من أقام بين ظهراني المشركين كلا نيبو حق الشرك وهو قادر على الهجرة تي مواوي فرده وليس متمكنا من إقامة الدين تي أواوتاني من الدين سينا من إقامة الدين ابن عثيمين بماكن أنكو إظهار شعائر الدين كانوا الدين يدوم جولي جماعة جولي جمعة المرأة تتحجب بحجاب كامل فما في صفة ديلوية إقامة الدين فهو ظالم لنفسه في ودال من هرقوتون يدون كي مكوك مرتكب حراما بالإجماع هرقو وإلوك هرمي بالإجماع سلفون فتي هل نجي ما ينكثير سيني إجماع ما سيفا من سمجوني كدو مني إجماع ما قطو داوي إجماع ɓeɗo siwi ijma harani woni kaɓe tippi ha ɓe maaki ijma ɓe maaki fa kayfa alhalu biman yadhabu ilayhim ikhtiyaran ligayri daruratin wala haja cheikh muallif on joni noon ɓe waɗan nden taalike konngol imam ibnu kathir ɓe maaki toon noon woniri alhaali on neɗɗo immotoɗo yaha toon ikhtiyaran hara kanko tigi suɓi ligayri daruratin wala haja wona daruri o mari wona haaju hay e hunde woni ko o mari الثالث عشر أي الدليل الأخير بماكي وأن السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة يعتبر ذريعة إلى إسقاط عداوة المشركين وترك العمل بالتوحيد وهذا محرم أشد التحريم لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين وما كان سببا في إسقاط ذلك فله حكمه أي في التحريم بماكي سبويتا تبندو وند ستا غونغوليها إليه ده فرابة في نوغا ميدو توري سياغال ما ميدو يادي فونتاغول je vais aller me reposer aux États-Unis ونندي سفادين بيجي يعتبر ذريعة إلى إسقاط عداوة المشركين
ɗum ko kontete ɗum ka sharia wonde ko jokkorgal ngal neɗɗo rewata haa o liɓa añugol shirkaɓe ɓen few joni noon ɗum wa tarki l'amali bitawhid e tertagol gollitirgol tawhid joni noon wa hada muharramun ashadda attahrim ɗum ɗo no harmi hattirde harmugol ko harminaɗo li anna allaha taala aujaba ala al insani al amala bitawhid allah ko waɗɗini dow men koyen gollir tawhid ka wa farada alayhi adawata al mushrikin o farli kadi dow neɗɗo on añugol shirkaɓe ɓen wama kana sababan fi isqati dhalik kala ko tawata ko wonay ɗum sabu e liɓugol ɗum ɗo falahu hukmuhu ɗon no mari ñawore muɗum nde honɗum harmugol kullu ma yusqitu wajiban fa huwa haram kala ko liɓata ko waɗɗi kon ko hunde nde tawata ko nde waɗɗi nde ko nde harmude asla eɗan aray koye wattu yili moƴƴa e ɗiɗo kamɓe chekon ɓe jantike ɗo adillaji ɗi tawata ko ɗuɗuɗi adillaji ɗuɗuɗi ka deftere allahu azza wa jal e ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لعلنا سنكتفي بهذا في هذه المرحلة الثالثة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم وحسن التطبيق وأن يعصمنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا ومن شرور أعدائنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه ويجعلنا من أهل الفردوس ويجيرنا من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا والكسل كلا والبي والإبانتال